ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо мези мудаввар дар бораи фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавӣ хизматчони давлатӣ, кормандони муассисаҳои ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа, стипендия ки 4 августи соли равон ба тасвиб расидааст. мо тасмим гирифтем ки бо роҳбарияти раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакен ва ҳамзамон маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродӣ дар шаҳри Панҷакен як мусоҳибаеро анҷом диҳем. дар паҳлӯи ман муҳтарам Сулоҳов Азамат, сардори раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакен. дар паҳлӯи дигари ман муҳтарама Мирзоева Амирой, сардори маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродӣ. дар ин барномаи мо инчунин муҳтарам Абдуқайюм Ҷалилов, сармутахассиси раёсат ва Мусоева Дилбарой, мудири шуъбаи таъини нафақа ширкат меварзанд. ман ҳамаи шуморо ба ин барнома, ба ин мезои мудаввар хайрамақдам мегӯям. муҳтарам раис, нахуст аз шумо хоҳиш мекардам ки дар бораи низоми нави таъминоти нафақа ва принсипҳои асосии он барои бинандагони ин барнома маълумоти мухтасар медодед. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ҳифзи иҷтимоии таъминоти шаҳрвандон пайваста тадбирҳои судманд меандешад. аз 1 январи соли 2017 аз рӯи низоми нави таъминоти нафақа ва аз 1 сентябри соли 2020 зиёд гардидани андозаи нафақа 15%, ин яке аз тадбирҳои маҳсуб ба ҳисоб меравад. яъне аз 1 сентябри соли 2020 андозаи ҳадди нафақаи заминавӣ ва нафақа аз рӯи синни сол 15% зиёд карда шуд. яъне аз 1 сентябри 2020 нафақаи заминавӣ ки 180 сомониро дар бар мегирифт, ҳамин 15% ба 207 сомонӣ баробар карда шуд ва нафақа аз 207 сомонӣ ҳисоби китоб карда мешавад. طبق سرخط 9 فرمان پرزیدنت جمهوری توجیکستان از 4 августи соли 2020 تحت رقم 1580 اون نفقه‌های مهنت اون شهروندانی که طبق قانون جمهوری توجیکستان درباره نفقه‌های شهروندان جمهوری توجیکستان تعیین کرده شدند، از جمله نفقه‌های مهنتی از روی سن سال، از روی مایبی و از روی سرابان 15% زیاد کرده شد. یعنی 207 سومون، اگر 207 سومون نفقه زمینی مقرر کرده شده باشد، 15% همین 31 سومون را در بر میگیرد. و اینچنین معیوبانی که کاری از روی نفقه مهنتی از حساب کارشون نفقه برآمدگی هستند، از نفقه مهنتی نیز به اندازه 15% یعنی با 31 سومون زیاد کرده شد. نفقه معیوبانی که همچون نفقه اجتماعی یعنی به سابقه کاری، نفقه معیوبانی تا سن 18 ساله و معیوبان گروه 1 و 2 که کار نمیکنند و با نگاهبین نیاز دارند به اندازه 50% حداقل نفقه زیاد کرده شد. یعنی نفقه معیوبین تا سن 18 و 1 و 2 گروه که قانون جمهوری توجیکستان درباره تامین نفقه شهروندان تا سال 2012 تعیین شده بود، همون دوره با 180 سومون برابر بود. همین نفقه همون 50% زیاد کرده شده با 283 سومونی برابر کرده شد. بعد تذکر نمود که نفقه اجتماعی هم زیاد شد و نفقه اجتماعی که تا 1 سپتامبر موافق قانون جمهوری توجیکستان درباره تامین نفقه شهروندان با 108 سومونی برابر کرده شده بود، همون با 211 سومونی برابر کرده شد. محترم رئیس، همین نفقه اجتماعی بین مردم بعضی نافهمی ها هست. نفقه اجتماعی این کدام نفقه است؟ نفقه اجتماعی نفقه که سابقه سوغورتوی ندارد. یعنی شهروند به سابقه سوغورتوی پیش مراجعه می‌نماید و همون نفقه اجتماعی تعیین کرده می‌شود.
در بعد این فرمانی پرزیدنت جمهوری اسلامی بعدی چون که در بالا قید کردیم اگر تو موافق قانون جمهوری اسلامی درباره تامین نفقه شهروندان جمهوری اسلامی تو سال 2013 تعیین شده باشد انجام همون با 211 سومنی برابر کرده شد. یعنی امروز نفقه زمینی که با 207 سومنی برابر کرده شد 50% همین 103 سومن 50 درم رو تشکیل میداد. 108 اگر بالش به 150 مونه دیگه با 211 سومن 50 درم تشکیل کرده شد. قانون‌های تاجیکستان کدام نمود نفقه ها رو پیش بینی می‌نماید؟ از 1 январи соли 2013 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ давлатӣ қисман мавриди амал қарор гирифт ва аз 1 январи соли 2017 ҳамин қонун пурра мавриди амал татбиқ карда шуд. яъне то соли 2013 шарт ва меъёрҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъйини нафақаи шаҳрвандон амал мекард. ҳозир айни ҳол дар ҷумҳурӣ ду қонун ки коркоросиён ҳам қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъйини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ. нафақаҳои суғуртавӣ чист? нафақаҳои суғуртавӣ нафақое ки масалан қонуни кӯҳнак чихе дар боло зикрем пештар шаҳрванд вақте ки нафақа ба таъйин мекард яъне 2 соли меҳнатиша пешон мегирд ё 5 соли пайдарпаи меҳнатиша ҳисоби ҳамин нафақа таъйин карда мешавад. нафақаи суғуртавӣ ҳамин шаҳрванд дар тамоми фаъолияти меҳнатӣ қарор доштанаш ҳисоби китоб карда мешавад. аз рӯзе ки ҳамин фаъолияти меҳнатия сар кард шаҳрванд аз ҳамон сол тамоми давраи фаъолиятиша гирифта мешавад ва нафақа аз рӯи нафақаҳои суғуртавӣ ҳисоби китоб карда мешавад. яъне нафақаҳои суғуртавӣ ҳам категорияҳои худро дорад? нафақаҳои суғуртавӣ ба ду категория тақсим мешаванд: нафақаҳои суғуртавӣ ва нафақаҳои давлатӣ яъне иҷтимоӣ. чунон ки гуфтем нафақаҳои суғуртавӣ нафақе ки аз тарафи корфармо ё аз тарафи коргар бевосита саҳмҳои суғуртавӣ пардохт шуда бошанд. саҳмҳои суғуртавӣ имрӯз мо медонем саҳмҳои суғуртавӣ яъне андози иҷтимоӣ 25% медарад. яъне агар аз тарафи кормоҳо ҳамин саҳмҳои суғуртавӣ пардохт шуда бошад нафақаи суғуртавӣ беҳисоб гуфта мешавад. خب الان نفقه‌های سقوطی از چند قسم عبارت هست؟ نفقه‌های چگونه حساب و کردنی از کدام سرچشمه تامین میشه؟ نفقه‌های سقوطی از دو قسم عبارت میباشد: نفقه‌های قسم سقوطی و قسم ذخیروی. چون که در بالا ذکر کردیم در قسم سقوطی وقتی که کارفرما کارمند خودش رو از طرف کارفرما سهم‌های سقوطی یعنی انداز اجتماعی 25% با خود کارگر пардохт карда мешавад, аз ҳамаи ҳисоби китоб карда мешавад. ҳозир ҳамчунон ки бинандагон маълумот доранд, аз 1 январи соли 1999 то инҷониб низоми маркази беҳисобгирӣ инфиродӣ амал карда шуда истодааст ва мувофиқи ҳамин низом ба ҳар як корфармо ки дар суғуртаи ҳатмии нафақаи ба қайд гирифта шудааст суратҳисоби инфиродӣ кушода мешавад. яъне шаҳодатномаи суғуртаи инфиродӣ дода мешавад ки дар ҳамон суратҳисоби инфиродӣ мас ҳамин саҳмҳои суғуртавӣ ки аз тарафи корфармо пардохт карда шудааст интиқол дода мешавад. вақте ки шаҳрванд барои муроҷиат барои таъйини нафақаи суғуртавӣ аз рӯи синни солим меояд мас аз ҳамин суратҳисобо гирифта мешавад. хоб шумо соли 1999 онҷо таъкид кардед. шаҳрвандоне ки дар замони иттиҳоди шӯравӣ кор карданд пас аз дар давраи соҳибистиқлолӣ оё ҳамон маблағу собиқаи кори онҳо ба назар гирифта мешавад? бале, то 1 январи соли 1999 конвертация карда мешавад. ҳуқуқи шаҳрванд яъне онҳое ки ба давраи шӯравӣ фаъолияти меҳнатӣ доранд то 1 январи соли 1999 маблағҳои ҳамно конвертация яъне бадалкунӣ бо пул ифода меёванд. ҳар як моҳи собиқаи суғуртавиаш 120 сомони сармояи шартии нафақавӣ гузаронда мешавад. баъд аз 1 январи соли 1999 ки низоми беҳисобгирии инфиродӣ ҷорӣ шуд, аз суратҳисоби инфиродӣ ки чунон ки қайд кардем саҳмҳои суғуртавӣ пардохт шудааст аз ҳамин гирифта шуда индексатсия карда мешавад ҳуқуқи нафақаи шаҳрванд ва ҳамин то 1 январе ки 1 январи соли 1999 сармояи шартӣ ҳамон ҳисоби китоб карда мешавад. баъд аз 1 январ ки ба ҳолати мана фарз кардем 1 сентябр нафақа мебурад индексатсия карда мешавад. ҳар ду ҳамин конвертация ҷамъи индексация ин ҳосил мешавад сармояи шартии нафақавӣ ва маблағи баромадагӣ ба 180 сомонӣ тақсим карда мешавад ва ин мебурад андозаи нафақавии шаҳрванд.
تشکر. در اساس قانون ذکر شده کدام کاتگوری‌های شهروندان برای گرفتن نفقه دولتی حقوق دارند؟ با نفقه‌های دولتی شخصان حقوق سوغورتوی شخصان حقوق دارند که نه کمتر از 60 ماه سابقه سوغورتوی داشته باشند. 60 ماه. 60 ماه یعنی 5 سال تا 5 سال داشته باشند همون به تعیین میشد سابقه سوغورتوی او نوپورده. یعنی تا 5 سال تا 5 سال تا 60 اول ماه کم باشد؟ اول کم شد نفقه اجتماعی تعیین. نظام گرم. خب محترم رئیس در نظام نوی تامینات نفقه با کدام کاتگوری شهروندان علاوه پولی ها و نفقه پیش بینی شده است؟ طبق مقررات ماده 3 ماده قانون جمهوری اسلامی درباره نفقه سوغورتوی دولتی علاوه پولی با پیش بینی کرده شده است از 50 تا 150% حد نفقه زمینوی، یعنی با کاتگوری که مایبون گروه تا 18 ساله، مایبون گروه 1 و 2 که کار نمیکنند، شهروندان که با همچون اشتراکچی با قلمروی سابق ایتای دولتی شوروی یعنی اشتراک کردن با مملکت دیگر بین شده. خب در نظام نوی تامینات نفقه در اندازه نفقه ها محدودیت پیش بینی شده است؟ یکی از سمت‌های اساسی فرق همین قانون جمهوری اسلامی درباره تامین نفقه سوغورتوی دولتی از قانون جمهوری اسلامی درباره تعیین نفقه شهروندان محدودیت در همین قانون دیده نمی‌شود. یعنی شهروند از حساب پرداخت سهم گذاشته‌اش، سهم سوغورتوی چقدر که باید کار کرده باشد و سهم پرداخت شده باشد با همون اندازه نفقه تعیین کرده شده، محدودیت نیست. مثلا در شهر دیهات پنجکین همین حد بالایی نفقه چقدر است تقریبا؟ چند مثلا 1000 سامانی نفقه میگیره هستن اکن این راست گپ چیزی هر کم من دوم نمیگم عموما حد نفقه چقدر است؟ حد هست از اون 1000 سوم برون هست آدمی که بهر نف هستن محدودیت نیست. محدودیت نیست. من هم در نظر دارم محدودیت نیست. دیده میشود. موافق قانون مذکور نفقه خورانی که بعد از تعیین گردیدن با نفقه فعالیت مهنتی را دوام دهند نفقه آنها موردی با سابق قرار داده می شود یا نه؟ موافق ماده 46 ماده قانون جمهوری اسلامی درباره نفقه سوغورتوی و دولتی نفقه‌خوران که بعد از نفقه برآمدن فعالیت مهنتی را ادامه میدن و از موز مهنتشون سهم سوغورتوی پرداخت می‌نمایند، یک مرتبه یعنی بعد از 24 ماه پی در پی یک مرتبه میتونن نفقه خودشون رو با حسابی نمایند. در همون وقت اونها فرمانی که از کار آزادشوی میبرند قانون اجازه میدهد فعالیت مهنتی رو قطع نموده فرمان آزاد را پیشنهاد میکنند و حقوقی با حسابی را دارند. خب محترم رئیس هنگام تعیین نفقه شهروندان مکافات‌های دولتی به نظر گرفته می شود؟ بله، قانون جمهوری درباره مکافات‌های دولتی است و هنگام پیشنهاد کردن حجت‌های تصدیق کننده مکافات‌های دولتی این نه همین مکافات این که قانون معین کرده است قانون مکافات‌های دولتی. محترمه امیرالله میرزایی‌وا لطفاً میگویید که فعالیت مرکز شما از چی عبارت است؟ فعالیت مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی در شهر پنجکین در اساس نظامنامه مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی به راه مانده شده است و این در اساس تصدیقاتی با فرمایش اگنتی سوغورت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است. این نظامنامه در اساس همون فعالیت میکنند. فعالیت مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی در حدود شهر پنجکین وابسته به وکالت‌های خود به راه مانده، اینچنین نسبت کار ریاست، شعبه‌های اگنتی شهر پنجکین عینی مسجدهای کوهی را راهبری می‌نماید. خب در فعالیت شما هستن بعضی لحظه هایی که مشکلات پیش می آیند؟ آره، حاضر که این مرکز نو تأسیس یافته شده است و بسیاری مشکلی ها با شهروندان زیاد شده ایستاده است. از سبب آنکه ما قبول شهروندان به ما اجازت نیست، فقط به واسطه ریاست ما این مشکلی ها رو حل میکنیم و در پرونده های شهروندانی که از طرف ریاست ها به ما پیشنهاد میگردد، در پرونده ها کمبودی ها خیلی زیادند. در حالت های به ما دچار شدند که هنگام سالهای پیشینه تا 99 و بعد از سالهای 1999 حجت هایی که محاسبان به واسطه ثابت های 1% با ریاست ها پیشنهاد نمودند، در زیر همون حسابات ها روی خط کارمندانشان به پورگی موجود نیستند.
аз ҳамин ҳисоб шаҳрвандон мебиёянд ба мо муроҷиат мекунанд ки ман дар фалон солҳо дар фалон ҷо кор кардагӣ будам, лекин мо вақте ки аз баъзаи асосии худамон ҳамин дархоста пешниҳод карда аз баъза ковон мешавем, ҳамин рӯйхати номи ҳамун шаҳрванд дар ҳамун ҷо мавҷуд нест. инҷо бо ки бояд ки ба ҳамин масъала маслиҳат бештар дошта бошад? муҳосибони корхонаҳо новобаста аз шакли моликияташон, корхонаҳое ки дар шаҳру деҳоти Панҷакен фаъолият мекунанд, ҳангоми пешниҳоди ҳисоботҳои якфоизаи худ бояд ки дар зери ҳисоботҳошон рӯйхати кормандоне ки дар ҳамон ҷо кор ва фаъолият намуданд ҳатман бояд пешниҳод мекарданд. қонунгузориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати роҳбарон, нисбати муҳосибоне ки ба ҳамин камбудиҳо роҳ медиҳанд, мардумро сарсуну саргардон мекунанд, ягон хел чораҳои маъмурӣ пешбинӣ кардааст? умуман ҳастанд ки нисбати ҳамун роҳбарон шумо дархост мекунед, хоҳиш мекунед ки ҳамин мардум борҳо ба шумо муроҷиат мекунанд, мушкилаш ҳал намешавад? ин мо худи ҳамун шаҳрвандона маҷбурем ки ягон хел дархост кара наметонем нисбати ҳамун муҳосибон. Худи ҳамун шаҳрванда ба ҳамун ҷои кореш равон мекунем ва вай бояд ки ҳамун муҳосиби худаша ёфта гӯяд ки раваду ҳамун рӯйхате ки ҳамун корманд ҳамунҷо ба кор кард зери ҳисоботаш ба ворид кунад ва ҳисоботое ки пешниҳод барвақттар карду равзана ба ворид шуд, дар ҳамун рӯйхат номи ҳамун шаҳрванд мавҷуд нест. ҳамун метавонанд ҳамун муҳосибон биёянд аз сари нав ҳамун маблағе ки дар ҳамун ҳисоботаш нишон дод, тақсимоташа дуруст ба роҳ монда номи ҳамун шаҳрванда ворид кунад. яъне фаъолияти шумо дар асоси санадҳои расмӣ мушаххас амалӣ мешавад. агар шаҳрванд чунин санадҳо надошта бошад, сарсон саргардон мешавад? бале, ҳамин хел. муроҷиати шаҳрвандон бештар ба ҳамин масъала аст? бисёртар оиди ҳамин масъала ба назди Сулоҳов мебиён, ин кас ба назди мо мебиён, байни ҳамин шаҳрвандо оно фикр мекунанд ки мо ба пуррагӣ кори онҳоро ба инобат нагирифтем, лекин ин хел нест. ин вақте ки онҳо дар ҳамун корхона кор ва фаъолият намуданд, бояд ки ҳатман муҳосиби ҳамун корхона рӯйхати он шахсонро дар зери ҳисоботош монда пешниҳод мекард ва дар баъза ворид мешуд ҳамин чиз. пас аз оне ки аз соли 1999 ин ҷониб аз рӯи равзана мо кора ба роҳ мондем ва ҳозир таъиноти нафақа ки дар ӯҳдаи марказ мебошад, бояд ки мо ҳамун равзана фақат ҳисобота гирем. ба воситаи равзана бояд ки собиқаи кори ҳамуна дар ҳамун кадом корхона фаъолият кард ва ҳамун вақт ба ҳамун одам, ҳамун шахс дар ҳамунҷо фаъолият намуда аз ҳамун 1% дошта ба вай пешниҳод ба фонди нафақа пешниҳод карда шуд оё не, аз ҳамин ҳисобот мо мегирем ва бештари боз шаҳрвандон дар ҳисоби худошон син надоранд. ин акнун бояд ки ҳар як кас вақте ки ҳамин син баромад, ҳамун ба ҳар як кас син дода мешуд. ина мо ба воситаи равзана тезтар ёфтан, мо ба воситаи син осонтар. рақами мушаххас. фонди нафақа бояд акун пештар маркази минтақавӣ ва ҳамчун фонди нафақа дониста мешуд. ҳозир ки маркази минтақавӣ шуду номаш иваз шуд, бояд ки аз ҳамин ҷо омада инҳо сини худро мегирифтану ҳамун маблағҳое ки ба воситаи ҳисоботҳо пешниҳод мегардад, ин як суратҳисоб гуфтани гап, суратҳисоби ҳамун шахс ба маблағ дар ҳамун андӯхт дар ҳамун ҷамъоварӣ карда мешуд ва аз ҳамун ҷо гирифта мешуд. боз ин як ваи пешравии ҳамун шаҳрванд ҳамин аст ки агар ба сини нафақа расид, ҳамун андӯхте ки дар ҳамун маблағи 1% ҷамъ шуд, моҳон ҳамуна агар ҳамун баъд аз сини нафақа веш бошад, дар муҳлати муайяншуда 180 рӯзе ки чихеле ки Сулоҳов гуфтанд, ҳамун ба тақсимот кара ҳамун маблағе ки ҷамъ оварӣ карда шуд ба ҳамун шахс бо баргардонида мешавад. агар дар сини нафақа нарасида ягон ҳодисаи нохуше рух доду ҳамун инсон аз олам гузашт, мо ба шахсе ки меросхӯри ҳамун шахс мебошад, ҳамун маблағе ки то ҳамун муҳлат аз ҳисоби 1% ба ҳамин фонди андӯхти моҳон ҷамъ шуд, мо ҳамуна ба ҳамун меросхӯраш бармегардонем. амир мирзоев, шумо дар бораи меросхӯрҳо инҷо суҳбат мекунем. ҳастанд нафароне ки ба ногоҳ аз олам дар мегузаранд вай масалан ҳамсар дорад, фарзанд дорад, нафақаи масалан ҳамсари вай нафақа намегирад,
фарзандони ноболиғ дорад, ҳамин масъалаи нафақаи ҳамсари фавтида ба ҳамсаре ки саробони оила аст ягон мушкилӣ дорад ё мешавад? Не, мо ҳамуна ба ҳамсараш бармегардонем. Пурра бармегардонем. Нест мушкилӣ. ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд, мо бармегардонем. ҳамин шумо таҳлилҳо доред кадом соҳаҳо бештар санадҳои зарурро ба шумо пешниҳод намекунанду мардум сарсон мешаванд? мо аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳқонӣ асосан камбудиҳо бисёранд. Аз ҳисоби кормандоне ки ҳозир дар ташкилотҳои ғайридавлатӣ кору фаъолият мекунанд, соҳибкоронто, ҷирон, ронандаҳо, зердастошон, масалан ҳамин соҳибкори мағозаҳоро мегирем, бо шартнома коргар мегиранд, ҳамун коргарошон ба ҳисобот вақте ки ҳисобот пешниҳод мекунанд раёсати агентиба, анамун рӯйхати коргарошонро пешниҳод намекунанд, ё аз ҳамун кормандонашон 1% музди ҳамуна дошта ба фонди давлат пешниҳод намекунанд ва ё ҳангоме ки ба синни ниҳоии нафақа мерасанд муроҷиат мекунанд, моҳон ва ё ба ягон хел нафақаи захиравӣ надоранд ки мо ва ё ба нафақаи гӯем ки зиёдтар пешниҳод кунем. чӣ қадре ки ҳамун нафақаи камтар муайян шудагию ҳамчун бекор ба ҳисоб меравад, анами хел нафақа таъин карда мешавад. дар оянда барои пешгирӣ аз ҳамин камбудиҳо шумо фаъолиятро чӣ хел идома медиҳед? фикри ман бошад, агар бояд ки ҳамаи ҳамун соҳибкорҳо, агар ҳамун кормандонашона аз ҳамун нафақаҳои 1% дорану ба фонди давлат гузаронанд, биён ҳисобот пешниҳод кунанд ба раёсати агентӣ ва раёсати агентӣ парванда ва ҳисоботҳои 1% ё 25% ҳамонро ба мо пешниҳод кунанд, мо дар баъза ворид кунем, мушкилӣ ба пеш намебиёяд. бисёртар хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ҳисоботе ки вақте ки таҷлил мешаванд 25, 15, 16 нафар дар мувофиқи сертификаташ бояд ки дар саҳми вай саҳмгузор бошад, фаъолият кунад, лекин ҳангоми ҳисобот пешниҳод кардан онҳо 2 нафар 3 нафара пешниҳод мекунанд. боқимондаи одам ҳамун шахсоне ки дар онҷо фаъолият мекунанд аз ҳамин чиз мемонанд, яъне ҳам сарсон мешаванд, ҳам бенасиб мемонанд. хилофи қонун. ана ҳамина да ҳамуно ба муроҷиат карда гуфтаниам ки ман агар ҳамун кормандоне ки дар ҳамуно кор ва фаъолият мекунанд ҳангоми баромадани нафақаи ҳамуноро фикр кунанду ҳисоботошон ба рӯйхати ҳамунои зераш ба монда ба раёсати агентӣ пешниҳод кунанд. ташаккур. илова мутобиқ қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи нафақаҳои суғуртӣ ва давлатӣ қонун шаҳрвандонро ҳавасан мекунад ки бевосита дар низоми суғуртии иҷтимоӣ давлатӣ ҳавасан бошанд. онҳо бояд пайваста аз саҳмҳои суғуртавие ки корфармо барои ино маблағгузорӣ мекунад пайваста огоҳ бошанд ва касоне ки фаъолиятҳои ғайрирасмӣ доранд ба расмикунонии фаъолияти худ андеша намоянд. ҳозир қонун чӣ тақозо медиҳад? қонуни суғуртавӣ агар шумо кор кунеду масалан музди меҳнатеду корфармоя агар ҳисоботаша натед вақташ бо овара натед пешниҳод накунед агар ба раёсати суғуртии иҷтимоӣ маха дар шаҳри Панҷшкент вақте шаҳрванд ба синни соли нафақа мебурад ва холӣ мебурад, нафақаи иҷтимоӣ таъин карда мешавад. баъд мебиён норозигӣ пайдо мешавад байни раёсат, байни шаҳрванд. вақте шаҳрванд муроҷиат мекунад, мо дархостое ки ҳамин корфармо додааст ба ҳамин шаҳрванд баробара нишон медиҳем ки ҳисоботҳо супурдагӣ не. дар бисёр маврид муҳосибоне ҳастанд ки масъулияти нагуфтам масъулияти худро бардошт мегиранд. барои ҳамон аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми муҳосибаи новобаста аз шакли моликатшон хоҳиш менамам ки ҳамин ҳисоботи сермояи худро дақиқ равшан пешниҳод кунанд, чунки пага вақти таъини ҳамин нафақа ба мақсад ки шаҳрванд сарсон нашавад. бинандаҳои азизу арҷманд, таври мо дар оғози барнома барои шумо таъкид намудем. дар ин барнома абдуқайюм ҷалилов, сармутахассиси раёсат, ва дилбарои мусоева, мудири шӯъбаи таъини нафақа иштирок доранд. ман аз абдуқайюм ҷалилов хоҳиш мекардам ки ба як саволи мо соҳибкорони инфиродӣ дар асоси шаҳодатнома ва патент чӣ тавр ва кай дар назди раёсат ҳуҷҷат пешниҳод карда метавонанд. муҳтарама дилбарои мусоева, аз шумо хоҳиш мекардам ки мақсаду маром, самтҳои асосии фаъолияти шӯъбаи таъини нафақаро
کمی برای بیننده ها شرح میدادید و خواهش میکردم که درباره بعضی مشکلاتی که شما در وقت سندگذاری بررسی سندها مراجعت و درخواست مردم روبرو میشید توصیه و مصلحت های خویش را ارزیابی میکردید. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره به حسابگیری انفرادی در نظام سقراطی نفقوی صاحبکارانی که در اساس شهادتنامه و پتن فعالیت نموده شدند در نظر ریاست در هر 3 ماه به قید گرفته شده حسابات پیشنهاد می‌نمایند. طبق ترتیبات جاری صاحبکاران انفرادی که در اساس شهادتنامه فعالیت میکنند در 1 سال 4 مراتبه و در اساس پتنت فعالیت میکردگی در 1 سال 1 مراتبه حسابات خود را پیشنهاد می‌نمایند که در نام آنها در سیستم به حسابگیری انفرادی داخل کرده می شود. تنها در این صورت هنگام برآمدن به نفقه پرداخت اندازی آنها به حجم مبلغ نفقهشان تاثیر می رساند، یعنی همچون سابقه کاری به حساب گرفته می شود. برای آنهایی که با صاحبکاری انفرادی مشغول هستند حتما باید در نظر ریاست آمده به قید گیرند. اینچنین در اساس معلومات های نظارت انداز و آمار شماره صاحبکاران انفرادی خیلی زیاد هستند اما در نظر ریاست کم هستند و ما از آنها التماس میکنیم که خواهش میکنیم که عمده در نظر ریاست به قید گیرند. در یک شعاری نقض است که برای آینده از امروز زمینه گذار تا فرد و ثمره خود را گذاری. پس از صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در شهر عموما در جمهوری در کشورهای جهان اکثر مردم راننده‌های تاکسی هستند. می‌خواست بسیاری هستند که استوای کسب و کاری کننده هستند، در خانه شهروندان کار میکنند، در تشکیل کارخانه‌ها کار میکنند. من تعبیر همین ها میشود، من همون چقدر بعد به نفقه میبرند. تصور کنید یک نفری آنها معیوب شد مثلا همون چقدر به نفقه میبرند. همون شخصانی که شما نامبر کردید سرتراش هستند و استوای ماشین تعمیر هستند و راننده هستند، همونها در اساس پتنت فعالیت میکنند و آنها در اساس پتنت مبلغ انداز اجتماعی 25% مبلغ پرداخت می‌نمایند در نظارت انداز و در قید نظارت انداز هم هستند و آنها نیز میتوانند به نظر ریاست آمده حجت‌های خود را پیشنهاد نموده به قید گرفته سابقه کاری خودشون رو برقرار کنند. گرچند که آنها 10 سال سابقه کاری داشته باشند با ما حسابات پیشنهاد نکرده باشند، آنها میتوانند که هر همین 10 ساله سابقه کار خودشون رو در اساس حجت‌های پیشنهاد نمودهشان برقرار نموده سابقه خودشون رو دوام دهند تا به سن نفقه رسیدنشون. تشکر. آنجا من لوا کردم اینجا درست کار کردن نفقه طبق پتن یا فرض شهادتنامه فعالیت میکنن تو در قید ریاست عمده نمونن نفقه سقراطی حساب کرده نمیشه ما برونده. همچنین نفقه اجتماعی میبرم. وقتی وقتی که درخواست میتم من مرکز وقتی که برای بررسی عریضه سقراطی به اون مرکز پیشنهاد میکنیم وقتی که ما درخواست میتم های هر چند وقت که من کار کردم من 20 سال پلیتیک کار دارم یا 30 سال شهادتنامه پتنت دارم اگر ما به حسابات نسپرم و نه تو در محضن یا نه که بعضی وارد نشد قید نشد نگیرن نفقه اجتماعی تعیین کنه میشه نه داد. هرچند ما امروز کارمندان شعبه به حسابگیری انفرادی 4 نفر رو تشکیل میدن هر روز همین کارهای فناوری هست طریق رادیو میگیم طریق مثال برنامه گشت میگیم تلویزیون که حتما عمده با قید ایستن این برای آنها ضرور است. بعد آنها غم خود را در دوره پیری از دوره جوانی بسیار شهروندانی است که همین بسیار درست درک نمیکنند امروز نه ما قید نمیستیم ما یعنی این مشکل برای خودشون بعد سرسون بعد این قدر فعالیت کاری 20 سال 30 سال جابجا کرده رفتن به خیلی مشکل کنم با جامعه. خیلی که شما قید کردید همون وقتی که حجت ها از ریاست به ما پیشنهاد کرده می شود ما باید که اول یکون کمبودی دیگر رو معین کردن در کار با پورگی تفتیش میکنیم. بعضی حجت ها با از طرف شهروندان برای ریاست مراجعت میکنن در آنجا کمبودی ها دیده می شود. باید که مراجعت کردن وقت نفقه خور باید داند که همون دفترچه مهنتیش به پرگی آماده کرده باشد همش سری وقت پر کرده باشد همون مهر و امضاها گذاشته شدگی باشد چون که ما تا سال 1999 از دفترچه مهنتی میگیریم
چیزی که در دفترچه مهنتی است اگر در اونجا یگان خیلی سیاهی در آورده شدگی باشد همون وقت پیچت کرده این به باور کرده شدگی گفته همون وقت موندنش در کار بود همون کارخانه باید که همون خیلی که همه معلوم این حجت اساسی حساب کرده میشه همون وقت به زدنش در کار که همون پیچته که همون مهره که این همون وقت شدگی این خیلی هم تو سیاه کردگی و خیلی وایش حساب گرفته نمیشد که ما وایش حساب بگیریم در وقتی نفقه تعیینش بعد درخواست پیشنهاد میکنیم درخواست پیشنهاد میکنیم با شعبه به حسابگی انفرادی که در آن جایی که اون کار کردگی همون شهروند کار کردگی از همون درخواست خیلی که جواب بیاد مثلا کارگر کار کردگی 1 ماه بیاد ما همون 1 ماه وارد میکنیم به همون محضاً چیزی که همون از کارخانه تشکیلات ها آوردگی همون کارخانه برای از شهروندان التماس میکنیم که همین وقتی که به نفقه مراجعت میکنن همون کدام فعالیت کاری که در جایی که کار کردگی همش رو همون وقتی پیشنهاد نمایند خیلی وقتا میشد که آنها میبیارند و با ماندگی همون بعضی حجتایشون که در اینجا کار کردگی در دیگر کارخانه کار کردگی و فرقش نه بگذار که شهروند در همون 1 سال 5 با کار کردگی و حقوقی وای 5 کار کردگی 5 با وای موز گرفتگی سهمش دادگی به کارخانه با و میتواند که چون که سهمش که سپردگی از 5 کارخانه هم و ما حق داریم که نفقه به تعیین کنیم و همون 5 جایی که سهم گذاشتگی در نفقه وارد کرده شود برای می وقتش پر کنند بعد از تا سال 1999 از دفترچه مهنتی گرفته می شود در همون وقتی که پررای و سری وقت پر کردگی باشد و مهر پیچت ها سری وقت ماندگی باشد بعد از سال 1999 تا این جانبه از درخواست از هم معلومات نامه که شعبه به حسابگیری انفرادی در هم پیشنهاد میکند از همون گرفته می شود قبول شهروندان به ریاست قبول میکند حجت‌های ما فقط از کارمندان ریاست که کار میکنیم اونها حجت‌های در ما پیشنهاد میکنن ما تعیین میکنیم مثلا شهروند مثلا با شما یک دفترچه مهنتی رو پیشنهاد کرد که چند مدت همون چیم سابقه های کاریشون نوشته شده است ولی اون میگه که من در دیگر تشکیلاتم کار کردم پس از چند مدت همون باز سند دیگر میبیارد که تصدیق کننده که در دیگر تشکیلاتم کار کرده است هوای بزیار شدن نفقه او تاثیر میکنه یکم مرتبه همون وقتی که مراجعت کرد و باید که همون پیشنهاد کند این خیلی نشود که به طور علاوه بیاره به طور علاوه باشه با حق دارد که قبول کنیم نه که اگر همون یکم مرتبه که مراجعت کرد و علاقه میدند که چند تا جواب کار کردگی مراجعت میکنم باید که ما همون نبا یخل شهروندان هستن که مثلا در دوشنبه کار کردگی هم داخل جمهوری تاجیکستان با یعنی حجاند با کار کردگی ما خود شهروند سرسان نمیکنیم در این حالت ما هم شرایط ما مهیازی من فکس کار میکند این و الکترونی پشت ما هست هم خیلی وابسته کردگیش کارگرمو ما هم از روی دفترچه مهنتیش یکم ما پررگی با میومزیم و دفترچه مهنتی تعیین نفقه با میبینیم جایی که مثلا در خود شهر ما کار کردگی هم بعضا ما هم همین معلومات ها هست از همین میگیریم وقتی که در دیگر جا خودمون ما درخواست پیشنهاد میکنیم ما همکاری میکنیم دیگر مرکز وقتی میفرستونیم مهلت معین که ما به جواب همین میتن بودگیشه که مختار مبلغش هست گفته ما میگیریم و نفقه میداریم همون جای کارش به همه شما دارد مهاجران مهنتی که در روسیه هستند در دیگر کشورها هستند اونها وقتی که به سن نفقه میرسند اونها چقدر نفقه میبرند اون شهروندانی که در مهاجرت مهنتی قرار دارند در این حال بین حکومت جمهوری ترکستان و فدراسیون روسیه سازشنامه به امضا نرسیده است یعنی که چون که ما در بالا قرار کردیم اساس تعیین نفقه سقوطی این پرداخت‌های سهم‌های سقوطی میباشد در این حال این پرداخت‌ها از طرف همه شهروندانی که در مهاجرت مهنتی هستند پرداخت شده نشده است این حال سازشنامه دوام دارد در حالت به امضا رسیدن به طور علاوگی با ما این رو بسیار شهروندان تاجیکستان شهروندی روسیه دارند ولی آنها در روسیه به نفقه میبرند آنها از شما سندهای ضرور میبرند در مرکز ما بخش بایگانی کارکردی درخواست‌ها از دولت‌های СНГ با مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی تعلق داشته و نگهداری اسنادهای نفقوی این معنای آن را دارد که وقتی که شهروند در روسیه است و میخواهد که با نفقه براید با ما درخواست میبرد حجت پیشنهاد میکنن از اونجا ما از اینجا در کجایی که در همین مخزن موجود است سابقه کاریش همون در اساس درخواست با همون شهروند از همینجا گرفته با پیشنهاد میکنیم و حجت‌هایی هست که اینجا با ما از همون دولت‌های روسیه میبیایند با شهروندان مراجعت کرده گفتنی هم که بسیارتر حاضر ما با همه مراجعت ها شده است باید که در اساس قانون ما حجت‌های اصل رو گیریم
аз сабаби он ки ҳозир сарҳадҳо маҳкам мебошанд метавонанд ҳамун ҳуҷҷатҳоро ба воситаи факсҳо ва ба воситаи шахсҳои боваринокошон ки ба мо пешниҳод мекунанд пешниҳод кунанд фақат ки ҳамун ҳуҷҷатҳо бояд ки мӯҳри гузошта ҷои корҳои карда ва ҳамун ҳуҷҷатҳои пешниҳод карда ба пуррагӣ пурратар хонда шавад ҳарфҳояш хонда шавад ки хоно бошад ки мо ҳамин ба камтар танқисӣ кашида истодаем ки ҳуҷҷатҳои пешниҳод шуда истоданд ки мӯҳраш мукаммал нестанд мо мӯҳраша хонда наметавонем аз ҳамин ҳисоб мо ба шаҳрвандон ҳамин муроҷиатҳошонро қонеъ карда наметавонем ва ҳаракат кунанд ки ҳамун ҳуҷҷатҳо буррою бино бошанд ки мо хонда тавонем ва дар асоси ҳамун дархостҳои онҳоро қонеъ кунонда боз ба ҳамун ҷойҳои дахлдоре ки суроғаҳошон муайян аст ба ҳамун ҷо гашта ирсол менамоем. محترم عظمت سلوک لطفا میگوید که عین زمان در قلمرو شهر دیوتی پنجکین شماره نفقه‌خوران چند نفر هستند مسئله تامین آنها با مبلغ‌های نفقه با کدام راه‌ها صورت میگیرد این حال در سال 1 نوامبر سال 2020 تعداد نفقه‌خوران در شهر نوحه 25000 نفر را تشکیل میدن از آن 4686 نفرشون معیوبان تشکیل میدن که 18% نفقه‌خوران را تشکیل میدن از همین 4686 نفر معیوبان گروه 1 524 نفر معیوبان گروه 2 2426 نفر معیوبان گروه 3 924 نفر و معیوبان تا 18 ساله 824 نفر را تشکیل میدن طلبات ماهانه نفقه گیران در شهر دیوتی پنجکین 7 میلیون زیاده از 7 میلیون را تشکیل میداد مبلغ‌های نفقه از طرف ریاست سقوطی агентии суғурчии нифоқа дар вилояти суғ сурат мегирад ин ҳам бошад аз ҳисоби маблағҳои чӣ хеле гуфтем саҳмои суғурта яъне ки андози иҷтимоӣ 25% аз ҳисоби андози 25% имрӯз зиёда қариб 4.5 миллион мон қарзи андози 25% дорем имрӯз гӯем талаботи нафақаи мон субвенсия бештааст мо худумон пурра таъмин кара натонистем мана ҷанбаси 1 ноябр кати 1 октябр кати танҳо 96% қисми нақша мо буромдем ҳамин 4% ҳамин ҳозир мо ба субвенсия шудааст яъне ки маблағ ки нафақа намерасад аз буҷети суғуртаи иҷтимоӣ нафақа ба мо субвенсия дода истодан ҳаминро ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ки асосан қарздории калони мо ба хоҷагӯи деҳқонӣ қариб 4.5 миллион сомонро ташкил медиҳанд ҳамин фурсати муносиб истифода бурда хоҳиш менам ки ҳамин маблағҳои иҷтимоиро пардохт кунанд ҳам қарздорро вақташ тен ки мо тавонем ки аз ҳамин субвенсия барорем талаботи моҳонаи нафақаи моро бинандаҳои азизу арҷаманд дар хотимаи мези мудаввар ман ба ҳамаи иштирокчиёни он аз номи шумо арз сипос мекунам ва умед мекунам ки минбаъд низ ҳамкориҳои телевизиони симо бо ин мақомот ҷиҳати боз ҳам ба мардум беҳтару бештар шарҳу изоҳ додани фармонҳо қонунҳо низомномаҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба таъйини нафақаҳо идома дода мешавад. Ба ҳамаи шумо ташаккур. Саломату сарбаланд бошед то барномаҳои дигар.